za none. Mutagatifu Yosefu, turi mu rugendo wanyuzemo, watabarutse ubereye rurema, akwakira n'ubwuzu n'ijuru, ukuri n'ubutabera, gufasha abababaye, ibikorwa by'urukundo, dusabire tubikomeze, Yosefu mutagatifu dusabire. Amateka bigaragaza, Yosefu yabayeho mu kinyejana cya mbere, igihe Yezu Kristo yari umwana we, by'umwihariko akaba yari umurinzi wa Yezu na Mariya. Yosefu, amateka tugaragariza ko yapfuye mbere y'uko Yezu atangira ubutumwa. Mutagatifu duhimbaza none, Mutagatifu Yosefu, turi mu rugendo wanyuzemo, watabarutse ubereye rurema, akwakira n'ubwuzu n'ijuru, ibikorwa by'impuhwe, gufasha abababaye, n'ubugwaneza, dusabire tubikomeze mu rugendo. Yosefu mutagatifu dusabire. Ibyanditswe bitagatifu bitugaragariza ko Yosefu ari we muntu wapfuye neza, kubera ko yapfuye ari mu maboko ya Yezu Kristu, Imana rwose n'umuntu rwose, ndetse n'amaboko ya Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana. Yosefu yabayeho ari indakemwa, agakunda umurimo. Twitagatifuze natwe tuzamusange mu ijuru, aho aganje na Mariya na Yezu. Yosefu mutagatifu udusabire. Mutagatifu duhimbaza none, Mutagatifu Yosefu, turi mu rugendo
by'urukundo dusabire tubikomeze